بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء بنات طلاب الصف الثاني الثانوي تانية ثانوي الوحدة الأولى الدرس الأول. إجابة ميل وموضوعات برافو فرنساوي تانية ثانوي ترم أول 25. الوحدة الأولى الدرس الأول صفحة 80 محلولة. يقول لك répond à ce mail par deux phrases complètes. أكمل بجملتين كاملتين. Salut mon quartier est loin de la gare. بيجيب جملة افتتاحية الأول. Comment est ton quartier؟ كيف يكون الحي؟ Comment est ton quartier؟ Qu'est-ce qu'il y a dans ton quartier؟ ماذا يوجد في الحي A plus؟ يبقى salut mon quartier est moderne. يبقى السؤال comment est ton quartier؟ بحول التون إلى mon. يبقى mon quartier est moderne et super grand مثلا. Qu'est-ce qu'il y a dans ton quartier؟ Il y a des rues piétonnes, une place et un rond-point. كلمة صعبة شوية معلش. ري بيتون شوارع المشاة، بلاس ميدان، رون بوان اللي هو دوران. دايما أحب إليا أن ليسي يوجد مدرسة إي أن سينما أو أن سينما إي أن استاد. كلمات سهلة خالص. شكرا.